Boru ashama kam jirtu keessummoonni kabajaaf adda duroonni martu ani simrati abbaan koos abiyyi umuriin koo kichuu ammallee sabiyyi kanan irraan dhufe jimma abbaa jifaar biyya shanan gibee abbaa taayitaa galiiwwanii bulchiinsa magaalaa jimmaa waa'ee gibiraaf taaksii hunda isaa miti xiqqoo isinitti hima. Eeboo nu baasuudhaaf bishaan nuuf tamsaasaa nu barattootaafis beekumsa gabbisaa lammii biyyaafillee mana yaalaaf ibsaa galii sassaabameen misooma saffisaa tarree misoomaatiin kan uummata koorsu waa'ee galiin himaa hojii koo hin dhiisu seenaa nu jallisu hiyyummaa geeddaree badhaadhina fidu uummata saaqaree milkaa'ina faarsaa salphina nuuf furee. Wabii nageenyaati abdii badhaadhinaa kan ijaarsaaf yaalu sababa guddinaa dhaloota haaromsaa ta'ee milkaa'inaa shakkii tokkoon qabu gibirri guddinaa shakkii tokkoon qabu galiin dagaaginaa. Gibira kaffallaa yaalammii socho'aa doofummaa hadiignu ijaarsaaf kaka'aa konkolaataan kunoo daandii isaatiin yaa'a bultiin ifaan malee dukkanaan hadhaa'a jiruunis yaalamee fayyummaa mi'aa'a lammii waliin ta'ee jaalalaatiin ca'a ala kunnuuf ta'u biyyiis ni guddatti wixnee ni milkaa'a raawwatamuu isaatiif dharri qadaadamee daldalli seeraan alaa kontiroobaandiin haqamee haalli jireenyaatis seeraan madaalamee hunduu waliin taane tokkummaan faayame qilleensi jaalalaa ardiif samiitti yaa'e dharri soqolotee misoomni waamamaa hunduu akka ta'uuf gibira kaffalaa lammiin koo dirqamaan akka jara biroo Awurooppaa Ameerikaa kuusa ikoonomiitiin yeroon dorgommiidha kanaaf gama keenyaan harmeen bakka hin buunee falmii misoomaalee gibiraan mo'annee harka wal qabannee biyya ijaarrannaa yeroon kan fiigicha mee maalmaaf teenya muguun dubatti haftee. Galiidhaaf misoomnaa seenaa gaarii illee addunyaadhaaf laannaa eeyyeen daandiin qaroominaa bu'aansaa mi'aawu guddinni biyyaatis kan ittiin hundaa'u galiidha maddisa taaksii fi gibira boonsaa dhalootaati ummata saaffira haadholiin akka hin duune wayitii da'umsaa kara mana yaalaan biyyoo fi misoomsaa dhaloota qaruudhaaf akka boruu ciman manneen barnootaatiin beekumsa nuuf himan ummata dheeboteef wabii ta'uufillee bishaan dhugaatiinis kan ummataaf malee gibira guddinni misoomaan nu uumu kanaaf hundi keenya kaffalutti cimnu madda adda addaarraa galiin sassaabamnaan vaatii fi ti'ootiin haqaan kaffalamnaan nagaheen maamilaaf dirqamaan kennamnaan bilaak maarkeettiinis hafee qarshiin baankiitti jijjiiramnaan kan ta'aa oolullee hojiitti bobbaanaan kanuma tooftaansaa biyya nuuf guddisa ajjoonsaa cimaadha yoom nu saalfachiisa kallattiin diinagdee gibira daandiinsaa. Amma moodiinni keenya koronaa ta'eera gadi nu deebisuuf abdii nu kuchisuuf ni tattaaffataara garuu hin dadhabnu of eeggachuu qabna of eeggachuu dhiifnee of daganne manna koronaa ni moona lammii hin shakkina. Koronaaf gibirri maaliin walitti dhufaa yoo anaan jettaniif anis ittaan fufaa meeshaan of eeggannoo agoggeen afaanii warshaa kittis ta'e saanitaayizariin gibira maddisaa fayyaa nu uwwisaa. Paarkileen adda addaa bal'ina industirii firii ajjookeetii galiidhaan gargaarii yoom kanaan goolabaa maal jedhamee dhuma garuu tokko hubannoo dhabuudhaan argaa dogoggoraan yaada sakaalamaan moggaasa kabajaa lammiisaa boonsisu ajjoosaa gadi gochuun kan gibira dhoksu jirra tokko namummaa isaa dhiisu garuu seeraa darbe hiyyummaa haqadhu badhaadhina faarsii falmiif qophaadhu waan biraallee miti. Galii galfatturraa gibira kaffaladhu tajaajila argatteerraas ga'ee kee baadhu kanuma tooftaansaa yoo argachuu feetee bishaan daandiif ibsaa mana yaalaas ta'ee manoota barumsaa waan biraallee miti gibira maddisaa kanaafuu hoggantoonni mootummaa kan uummanni isin file lammii keessaniitiif waadaa seentanillee kabajuuf hojjedhaa galmaaf galgala dhaloonnis gaariidhaan isiniin ilaala hojjetaan waajjiraas maamila kabajdee ga'ee keellee kaffalattee dhaloota boonsuudhaaf ka'e biyya ijaaruttis bobba'e daldaltoonnis immoo seeraan deeggaramuun nagahee maamilaaf haqummaadhaan kennuun dirqama habaannu ofiif amanamuun maamiltoonnis illee dirqama fuchuudhaan nagahee gaafachuu aadaa godhachuudhaan vaatis itu ta'e haqaan kaffalutti hacimnu hundinuu biyya guddisutti anis isin xiqqoo abaabottiin har'aa barnoota koon cimee beekee waan gibiraa biyya koo isii boruu haqaan nan ijaara dhumarrattis immoo gaachana biyyoo fi
ኤየን ረጋም ባሃ ገሊን ሚሶማፊ ኤየን ረጋም ባሃ ገሊን ሚሶማፊ አዎ ራዩ ትልቅ ነው አላማው ያደገ ሀገርን በማልማት ትጋት ያደረገ ለህዝቡ ዘብ ቆሞ ትውልድ የሚያኮራ የነገይቱን ምርጥ ኢትዮጵያን የሚሰራ የእናታችን ጎጆ የማጀቷ ጣራ ምሰሶ ግብር ነው ለማንነታችን ልንከፍል ይገባል ግብርን ሁላችን ግብር ማለት ማገር ለዛሬ ታዳጊዎች ዕውቀትን የሚቸር ገቢ ማለት መሰረት ነው የወገን አለኝታ የችግር ደራሽ ነው ታክስ ማለት ብልጽግና የልማቶቻችን ተርታ የወኔያችን ልልና ከላይ የተሰጠን በፈጣሪ ፍቃድ የሀገር ለሀገር ነው ይህ ለምን እንካድ ግልጽ ይሁንልን ልማት ነው ተግባሩ ዕውቀትን አስፋፍቶ ብርሃንን ማብሰሩ ብሩ ይሁንልን ለህዝብ ነው ክብሩ አለማወቅ ጠፍቶ በጤና ማማሩ ይታወጅ አላማው አይደለም ግብርዳ ትውልድን ማገልገል በየሁሉ ጓዳ ዛሬን አሳምሮ ነገን የሚያፈካ ግብር ለህዝብ ነው ገቢም ነው ለዜጋ ጨለማውን ገፎ ሌቱን የሚያነጋ ሁሉም ባለንበት በመክፈል እንትጋ በርግጥ ውሸት የለው ምናገረው ሁሉ ጆሮህ አይለይ ህዝብ ያድምጥ በሙሉ ከነበርንበት የእድገት ማማ በእነ አክሱም ላሊበላ የጀጎል ግንብን እያየን ታሪካቸውን ስንሰማ ድህነትን አሸንፈን ስኬትን እንድንቀዳጅ ግብር ነው አለኝታ የእድገት ፈርቀዳጅ ግን ሀገርን ስንዘርፍ የራስን ሆድ ሞልተን ትውልድ የምንገድል አለማወቅ ዘርተን ወገን ምናሳፍር ታሪክ አሳጥተን አለን የእድገት ጠንቅ ግን የግብር ሌባ ከእንግዲህ ተጠንቀቅ አመራሩ ቆርጧል ሀገሩ ሊጠብቅ ከአመራሩ ዝና ጥቂቱን ላንሳና የለውጡ መሪ የሊቃን ሰብሳቢ የትውልዱ አባት የነገን አሳቢ ሰውነቱ ትልቅ አእምሮ ሰፊ እይታውን ቢሆን አድማሱን አላፊ የጅማው ሙሽራ ዓለም የሸለመው የሰላም አብሳሪ ወደርም የሌለው የበሻሻው ፀሐይ ብርሃኑ የደመቀ ብናገረው የሱን ስራው መቻለቀ እንደው ጊዜ መፍጀት ስኒ ማብዛት እንጂ ሁሉን ለመናገር ሰዓቱም አይበጅ እና ሚድንቅ ሰው በአቋሙ የሚራመድ መቼም ይታወቃል ዶክተር አብይ አህመድ ምንስ ይሄ ብቻ ቅርንጫፉ ብዙ ልክ እንደ ሽመልስ ባለ ስራ ብዙ የመሪውን ቦታ ወክለው የሚለፉ ስራቸው ያማረ ለዓለም የተረፉ ከቶ ማይረሱት ያብቹ ተወካይ ማዕረግ ነው ለኛ በእነርሱ ስንታይ ግን ሳልጠቅሰው ባልፍ ኃጢአት ቢሆንና በብልጽግናችን በአመራሩ ዳና ግብሩን ለሀገር ለወገን ያዋሉ የእናቶችን እንባ እያበሱ ያሉ የትውልድንም ጥም ለማርካት የማሉ የዜጋቸው ምርኩስ ገቢዎችም አሉ በአመራሮቹ ልማትን ያሳየን በላቀው እሳቤ ስኬትን ያደለን በሴት አስከባሪ በመስከረም ብልሃት ሁሉም ተጠናክሮ ተዋቅሮ በአንድነት እንሰናበተው ደህና ሁን ድህነት የነሱ ስራቸው መቼም አይረሳ እስኪ የቱን ትቼ የትኛውን ላንሳ በተለይም ደግሞ በግድቡ ነገር ግብር ነው ምክንያቱም ታሪክን ለማስፈር ትውልድ ጠንክሮ ተባብሮ ዘመተ በራሱ ሊገድብ ህዝቡ ተሟገተ ደግሞም ህልም አይደለም የሚዝለው ታጥቆ መከራው ቢበዛም ቢያይንም ማነቆ አይበገሬው ህዝብ ይሄ ኢትዮጵያዊ አይበገሬው ህዝብ ያኩሩ ባላገር አድዋን ይደግማል ዜጋ ሳይበገር ጦርነት አይደለም አድዋን ለዛሬ ግብርን መክፈል ነው ብሎ ለሀገሬ የስኬትም ፍሬ የስራም ውጤቱ የሀገር ማማር ነው የወገን ትጋቱ ለኛ ለልጆች መማሪያችን ለተጠማን መጠጣችን ለተነፋፈቀን የሚያገናኘን ድልድይ ሆኖ የሚያሻግረን ብርሃን አስፋፍቶ የሚያፋቅረን ግብር ነው ምክንያቱ የወገን ደራሽ ገቢ ነው ምክንያቱ ድህነት አፍራሽ ደግሞስ ቢሆን 50 ሎሚ ለ50 ሰው ጌጡ ለአንድ ሰው ሸክሙ አይደል የሚባለው ታዲያ በአንድነት ሀገርን ማነጽ ነው እናም በዚህ መልኩ ልማት ሲሰናዳ የሚያስደነግጥ ገጠመን ዱብዳ ከሰሜን ከምስራቅ ከደቡብ ከምዕራብ እስያ አውሮፓ ደግሞ በአሜሪካ በአውስትራሊያ ብሎም በአፍሪካ በጥፋቱ ብዛት አቻ አልተገኘለት ስሙ በዓለም ገኖ የተዘገበለት አንድ ወንጀለኛ ወጥቶ ከቻይና ለማንም አይራራ ነፍሰ በላተኛ ወገን ያስለቀሰ ነፍስን ያረገፈ የስልጣኔ ጸር የፍቅር ጠበኛ የሰው ኑሮ ማፍረስ የሚጥር ምቀኛ
ኮሮና የሚባል አንድ ክፉ ቫይረስ ወዳጅ ከወዳጁ ከሚወደው ሳይደርስ በርቀት አፋቅሮ በናፍቆት የሚያርስ መጥቷል አሉ ኮቪድ አስከፊው በሽታ ብዙዎች ረገፉ እንደ ቅጠል ባፍታ አጅሬ ማቅዱ ከቤታችን ገብቶ ገቢውን አቀዝቅዞ ግብይቱን አስቀርቶ ልማት ሊያደናቅፍ ቢኳትንም ከቶ ገቢው የላቀ ነው የዘንድሮ ካምና በሀገር ወዳዱ ግንባር ቀደም ፋና ደሞ ኮሮናና የግብር ዝምድና ያልገባው ሰው ካለ ያልተረዳው ገና ግብር መሰረት ነው ለወገኑ ጤና እናም እኛም ብንሆን ለንቅናቄው ኃላፊነት ወስደን እናስቀጥለው የጥንቃቄ ቁስ